ehururu yatandikire kandi bagenderire kwera abantu abarukutura n'amagara marungi ubwe barukwekebeza na no kumanya uko amagara gabo gemerire. Kansa bakaza heru za India za Kenya, so twatuchino mu Uganda tumanya ngo tubasa kuyamba n'engashi okusevinga amagara g'abantu bingi, so tubeta mwena kwija mukazo mu AGEIHANGWE katujoininga abarundi today kandi kwitwagire birabu na mushanju kwezi okwa munana ryataricara a stadium ashaye mu yakasheshi abantu bona tweta amuyije mutwase tikange tundane sente twere abantu bona barwire kansa yangari ya Uganda. Aba bahumuriza abo bona abaruko babakwasa urwo burwire bwa kansa kandi baba hamasiko ngo burwire ubu bwaraguruza bwakare n'ubucera. Aba batakarwire murebuke ngo mwakebeza bucara kare manya uko mwemerire akuba edwara ya kokoro yiyongire za kurohora abantu nabafa abwendwara ya kokoro bakansa mwena baryokwe ningasha barwire kokoro tubahumuriza uje mutebekine obuhereza za kubisya hiho twatandika kumantombeka already na blood bank tukajombeka kare nanka in Mengo hinkureba abugaba blood nekiteka pakinga nanya nahinkuza nkabanza na donatinga blood habwensho nimanya ko blood yinkugaba ningashe yinku donatinga hina abantu aberu kuyamba abinku bantara kumanya so ncheki donatinga blood kujango umuntu yakuba ryokwe ari kujeta bajimuhereza okwetorora ihanga ryona ebiro 27 by'okwezi kwa munana umwaka gw'2023 nihija kubaho kurundana sente zo kumaririrwa ry'abarwire ba kansa ningashe kokoro eriyo niryombekwa nsambya Kampala. Amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire.